Nyũmba ici cia gũkomborwo iria nĩ cia mwonjoria ũmwe mwena wa Nyanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ irutĩirwo watho wa gũthamwo nĩ rũhonge rwa gũthũrima mĩako bũrũri-inĩ NCA gũkĩrĩkana itikinyanĩirie ikĩro. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ Maurice Akech, nyũmba ici iria iretwo Maziwa House no nginya ithamwo na ihenya ũrĩa kwahoteka nĩguo itikamomokere akombori. Na tumeangalia nyumba kweli, tukakuwa pia na mwenye nyumba ambaye alikuwa hapo karibu ambaye ni huyu, na tumemwambia ile kitu ya kwanza lazima tufanye kuhakikisha safety ni watu wote wahame kwa hizi nyumba mbili. Evacuation ambaye tukishirikiana na county itabidi wapeana hiyo evacuation notice, watu wote wahame. Oho mwonjoria ũyũ nĩ ahetwo thikũ 14 gwetha ataaramu a waki macithũrime nĩguo imenyeke kana nĩ igũthiĩ na mbere na gũikarwo kana nĩ ikũmomorwo. Alafu tumempatia siku 14 which is 2 weeks, atafute yule mwenye amehitimu structural engineer akuje akague hizi nyumba mbili, atengeneze report, apeleke kwa county ya Laikipia na apeleke kwa NCA, na kulingana na hiyo report vile itatengenezwa ndio tutachukua hatua. Na kama hiyo report itasema nyumba haiko sawa, either itarekebishwa ama ibomolewe, lakini hawatarudi ndani mpaka report itolewe ya kuhakikisha usawa wa hizi nyumba mbili. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya NCA Macio Kilo aigĩte kumana na ũgwati ũyũ, rũhonge rũrũ nĩ rũgũtabania gĩthomo kũrĩ mũingĩ nĩguo gwĩthema na hathara iria cingiumana na waki mũũru wa nyũmba. Na sasa tuko na ile inaitwa National Building Code ambayo ilianza tarehe 1 Machi, ambayo sasa imegeuza mambo ya mijengo. Kwa hivyo mijengo yote hata tukiangalia ikienda mbele, tafadhalini na waomba wananchi mjue building lazima zianze kukua na lift zenye zinaenda juu. Na hiyo mambo yote hapa hivi, hiyo information iko kwa ofisi ya county, na tutakuja hapa sisi wenyewe hivi karibuni kutrain wakazi wa Laikipia na hata Wananyuki ndio waelewe. Mũrũgamĩrĩri wa mũthabari wa Nyanyuki Anthony Rukwaro nĩ oretie mũingĩ wothe ũrĩa ũrĩ na itanya rĩa gwaka nyũmba ũtigĩrĩre nĩ waheo marũa mothe ma waki kuma kũrĩ thirikari ya kaunti nĩguo gwĩthema mĩtino. In the meantime, ningeomba watu wetu wakati unafanya building anything, cheap is expensive. Make sure unatumia engineers, make sure una get the right approvals. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Mwĩhaki.